Nginibingelele ngiphinde ngamukele kuyo le channel yami ehamba phambili Radio Ngekhe lami igama engumfeze kuNtuthuko Khumalo bathi la sibona amakhomedi ukuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okubalekile kunakho konke bafethu. Umculo amaskando uSgwebo sentambo sevele wazifaka zonke enyameni lapha kuMthandeni umfoka amanqele sokhumbula ukuthi namhlanje usuku olukhulu umadoda la kuzalwa khona insizwa igcoka emelisha ekuyona 24 zika April insizwa esishera nayo inyanga kwazi sithina silaphana ekomhla ka28 April ke bafethu. uSgwebo sentambo usevele wasifaka zonke enyameni laphana ngokulungiselela laphana insizwa uMthandeni umfoka amanqele enyama present. uSgwebo sentambo ufike wamfisela usuku oluhle lapha ekhasini lakhe ku Facebook wathi happy birthday kamanqele ukhulu uze ukhokhoba ungakhohlwa ukuzolanda ipresent yakhe ke wasifaka laphana izithombe lezi ke ezabantu besifazane okuyibo obhodisi laphana kubizwa ngegama lakhona akasikwazi ukuthi ekuthiwa yini bafethu. Injalo indaba ke laphana yenziwe yena uSgwebo sentambo. Ngizofisa ukuzwa ukuthi ekuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba sihlangane khona laphana kwi-comment section bafethu. Bekulolu daba bengithula namhlanje kwesenkezweni ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.